pokvario. On ima ovu kompliciranu elektroniku, daljinski upravljač. Znači ta elektronika to izgori često i stvara razne probleme, zastoje u radu. Skida znači daljinski. Znači stavlja se regulacija. Evo ga, regulacija je napravljena. Znači tu je potrošnja, odnosno protok. Koliko treba, tu se podesi protok. To je sad stroj koji je spreman za rad i vrlo jednostavan je za rukovanje. Evo ga, imamo tu 0.1 start. Ovdje uključujemo pumpu i ovdje se odabire da li će ići formulacija ili sviranje. I stvar je vrlo jednostavna za rukovanje. I ovdje se gasi